Acara ini disponsori oleh Pemirsa pengrau wisatawan ke Bali inggian mancanegara, Wiadin Nusantara, anut saking data kunjungan harian, kauningin mungguh kantos ulung dasa persen, yening saihang sareng kahanan sedurung pandemi. Nanging okupansi hotel berbintang, miwah non bintang ring Bali kantun akede. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Hanif Yahya Mausang, wisatawan mancanegara sane rauh langsung ke Provinsi Bali, ring bulan Juni war sekali tali kali likur, kauningin langkungan 100 ulung dasa talian diri, nincap langkungan 50%, yening saihang sareng periode bulan sedurung nyani, sani wantah 100 nanggu 15 diri. Saking pengrau inucap tingkat penghunian kamar tipika hotel berbintang ring bulan Juni, warsa kali likur, wantah katureksain langkungan 3% nincap siki koma petang dasa kali poin, yening saihang sareng bulan-bulan Mei, warsa kali likur. Nanging yening saihang ring bulan Juni ne mangkin, indik YUY kauningin mungguh ring 16%, TPK bulan Juni warsane mangkin kauningin nincap langkungan kali likur poin. Asa punika taler TPK hotel non bintang wenten langkungan 17%. Nincap kali koma setiman poin saihang ring bulan Mei warse kali likur. Hanif Nelatarang nenten adung nyane data kunjungan sareng TPK mawinan data TPK sane kapolihang rauh saking survei tingkat penghunian kamar hotel, inggian kategori hotel bintang wiadin non bintang. Manut dane nenten samian wisman ngangge akomodasi berbintang. Ring Bali wenten makudang-kudang soro akomodasi, sane nenten ngerancing kategori hotel berbintang saha non bintang. Sekadi villa, guest house, pondok wisata, miwah sane lianan. Punika mawinan wisatawan rauh mangkin akeh sane ngangge akomodasi berbintang saha non bintang. Ketua PHRI Badung Agung Rai Suryawijaya ngewedarang, pengrauh wisatawan ke Bali saya nincap. Inggian wisatawan domestik sampun kantos 14 talian erahine, inggih punika kali dase kantos 3 dase tali erahine. Raris wisatawan mancanegara sampun sia tali erahine, inggih punika 15 tali erahine. Citamaya Bali Pos